Ayuthi ni boritwo kwamukirana wiru mubango jwa thirikari ya Ruto jwa kigina kia Asla na gukomba mbeca ijikenda bachiokira ki muturire akere mutongero wa gikundi kimwe giti gia thirikari Ntere Chigembe aruga ati bara bakumenyera kigina giki ni bara bagukirega ni bara batije thina imbi guturone. Dennis Mugendi na gutwacho. Nataka nikisema tunainua kidogo. Girisia anantu babethi barebo mitenje neste gociumba bamwe bari ntigwa ni bombene kiri uturo nyuma ya gutethirwo ni gikundi kia Zoe naru nayo iri ntuko ya kuba kongwira aja mushino mawa antu murungamiriri Gani Kaberia akwira ati anturo ibakao ya 500 ja Rais William Ruto akoya na gukurukira mubango jo gwitwa Asra Fund tonto mbese utaka inyi ana baba we bambiriri na gantu kanini na nandi ni batwikite itonga urona mwana omukono musetho endu mwana imwetonga omunene twatitwenkia burampo neteke program rezo itegura chimbesi na wanjireti acho mbere imbiwe na byo kiongo yaku na muntu anjireria kinya na mbeca kidogo sana ana bamwe batwanjireti abo twanjiri na mbeca ngiri kwebanjireti ngiri 2 kwebanjireti ngiri 10 kwebanjireti ngiri 20 na bonze iba succeedete kwa umuno kwena kiurekere guru muno ka Asla mbeca cia Asla re mtu ona ngiri 500 cia mutethia wona ngiri imwe ya utethia utire mbeca itethia mwanadamu ntheji na approach ya Asla ira president wa thirikari ya Kenya njiritie ya kwa antu mbeca kidogo utire mbeca itethia kwa antu babe tu ndendo bera onthe yuke mbeca ara ire apply mbeca ilo ni ye rea wale okapungirendwa ibozo ethithacia nontu mwana anengero mbeca kidogo nontu kwe bomba mnengera mbeca ingi gethe surprise ni nteto ikujiritwe ni baba ingi bare mwankanandi bari na ngugi ciao mwanya iria bagwita si bagunite bonene kuguanithinu na tene riria batari na ndururu menteto nombere gutwarenji atwira tuturita round twambere guta murario na bayata mbeca ira cesoenda koba murario ndeta ndeka ngwe kwa kumbe gete ngwe nene sana na supermarket mbenda simethere boneza sifue onda erombia izoe ndanjirerio suka kumosuka ndanjiria kangweka mbiute ndaura ng'ombe ndewa mbere ndewera ndendia ndaura ng'ombe yeria thaima ake embaro yosia yaciara mweri yo kuma unda urangere isa ciara na onto ngere ciara na after 6 months ngere ndena ngere 15 na mbori 5 ndena ng'ombe imborete nyamunda na ndena biashara ciako weka mkono wapi kelele. Dennis Mugendi Weru Njuma mushini o Maua kaunti ya Meru.